ברוכים הבאים, bienvenidos. ברוכים הבאים להביני את שרמוס לשון ניסיון 14, שיעור 14, רפסו, חזרה, רפסו. בשיעור הזה נתרגל את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. נתחיל בכך שאני אתן לכם משפטים חסרים. אתם תצטרכו לבחור בין אסטה, אסטה, אסטוס ואסטס, ולהשלים אותם נכון. קוזינה no es chica, קוזינה no es chica. מה תבחרו? אסטה, אסטה, אסטוס או אסטס? נכון, אסטה. Esta cocina no es chica. Esta cocina no es chica. Apartamentos son buenos. Apartamentos son buenos. Estos apartamentos son buenos. Estos apartamentos son buenos. Elevas son buenas. Elevas son buenas. נכון, estas elevas son buenas. Estas elevas son buenas. Primos viven en Haifa. Primos viven en Haifa. Estos primos viven en Haifa. Estos primos viven en Haifa. כעת בחרו בין aquel, aquella, aquellos o aquellas. Elevas son buenas. Elevas son buenas. Aquellas. Aquellas elevas son buenas. Aquellas elevas son buenas. ומשפט אחרון. Primos viven en Haifa. Primos viven en Haifa. Aquellos primos viven en Haifa. Aquellos primos viven en Haifa. מצוין. המשפטים הבאים הם תשובות. אתם תיצרו את השאלות. השאלה צריכה להיות על החלק במשפט שאותו אדגיש עבורכם. לדוגמה, Quiero estudiar el judeo español. Quiero estudiar el judeo español. החלק שבחרתי להדגיש הוא el judeo español. el judeo español. מהי השאלה אם כן? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? En mi apartamento hay 2 camaretas. En mi apartamento hay 2 camaretas. 2 camaretas. יפה. ¿Cuántas camaretas hay en tu apartamento? ¿Cuántas camaretas hay en tu apartamento? Gracias, estoy bien. Gracias, estoy bien. והחלק המודגש, estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ומשפט אחרון, David está en su casa. David está en su casa. והחלק המודגש הוא en su casa. מהי השאלה? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? כיצד תאמרו בלדינו השעה 10? Son las 10. Son las 10. או יפה. La hora es 10. La hora es 10. השעה 10:15. Son las 10:15. Son las 10:15. השעה 5. Son las 5. Son las 5. השעה 5:30. Son las 5:30. Son las 5:30. השעה 6 בערב. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde.
השעה 1:30. Es la 1:30. Es la 1:30. חצות הלילה. Son las 12. Son las 12 de la medianoche. כעת אמרו בלדינו את המשפטים הבאים. החותנת של דני אוהבת מאוד את הנכד שלה. האם אתם זוכרים באיזה פועל השתמשנו כדי לומר אוהבת מאוד? אדורר. החותנת של דני אוהבת מאוד את הנכד שלה. La suegra de Dani adora a su nieto. La suegra de Dani adora a su nieto. הדירה שלך מאוד יפה. הדירה שלך מאוד יפה. Tu apartamento es muy hermoso. Tu apartamento es muy hermoso. איך השכנים שלך? איך השכנים שלך? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Cómo son tus vecinos? הכלה שלכם יפה מאוד. הכלה שלכם יפה מאוד. Vuestra almohada es muy hermosa. Vuestra almohada es muy hermosa. לפני סיום, האזינו לסיפור הבא ונסו לגלות. מי מחכה לדני? מתי דני צריך להגיע ועם מי? כמה שעות נשארו להם עד שיגיעו? איפה חיים הדודה של דני ושני הנכדים? La tía de Dani tiene 12 nietos muy inteligentes. Ellos viven en un chico apartamento con un salón y 2 camaretas de echar. Ellos esperan a Dani, que debe venir a las 5:30 con su suegra y sus 2 cuñadas. La hora es 3 y ellos tienen ainda mucho tiempo. La tía de Dani tiene 12 nietos muy inteligentes. Ellos viven en un chico apartamento con un salón y 2 camaretas de echar. Ellos esperan a Dani, que debe venir a las 5:30 con su suegra y sus 2 cuñadas. La hora es 3 y ellos tienen ainda mucho tiempo. מי מחכה לדני? הנכדים של הדודה של דני. מי צריך להגיע עם דני? החותנת שלו ושתי גיסותיו. כמה שעות נשארו עד שיגיעו? 2.5. ואיפה חיים הדודה של דני ושני הנכדים? בדירה קטנה. האזינו שוב. La tía de Dani tiene 12 nietos muy inteligentes. Ellos viven en un chico apartamento con un salón y 2 camaretas de echar. Ellos esperan a Dani, que debe venir a las 5:30 con su suegra y sus 2 cuñadas. La hora es 3 y ellos tienen ainda mucho tiempo. עד כאן, ויני את שרי מוסלשון, שיעור 14, שיעור חזרה.